politically tawragadi minister duna resign tawragadi moi image soni party ki haiba gi damakta hujiki bureaucrat to tainaraga bureaucrat to replace to thoine ba kitang thema ya gadra haibi pone adudi sidi amna arrival logic ta ko aina nga sai ji duni issue diagnose tawdabani foreign funding ki wa ama gi wa sida karim ta relate tawde ai india manipur ki mapan gi leadership ne su kay hairam do mante koi manipur piri statement sidi totally akhoi ignorant oiba aduga pangai da hajelaga yaba miyam ni gaina khanba ko adumai toba mali ado point da ina hujiki moigi statement se siga mari leina na manipur gi youth sing da kari leirige se ai matem tang sumpan ge ko huji youth sing je pura frustrated huji manipur da kari gi noida corruption gi level aduga mate wange huji recruitment to bomatam da akhoi gi staff selection commission haigadra state gi leigrabani adagi UPSC MPSC leiribani leina departmental low se departmental recruitment se still adum sathari ba departmental recruitment to bosi kamai to gede mai magi concern minister amadi magi ruling party gi MLA mayam gi paisa saba yana bagi room ma piri ne base aduga most importantly ke doge the election maya da sigi election mamang da departmental kana si tawra thado ga mayam se pesa khunga toine posabagi lakh tara lakh kun lakh kunthra lakh yankhai lakh umfu loi lonai sidi adu mayam do loksal lurakanda ngasai gi election mawda mi du phazal laga thamaga deposit voter deposit worker o helakanda mayam se pesa khunga laga namdana akhoi gi karai tare vote to mona phangna mi hona ba strategy mi yauri ba aduna departmental inquiry departmental recruitment se huji sodum chathai sum ngangani sum tawgani ko adu masida achauba corruption gi achauba scam lei ha se adu si akhoi gi the staff selection commission likat karabani moi da loin pisal ka da niom chumna post ma'am recruitment to boyai post achauba singi MPSC da to boyai agriculture officer adagi assistant agriculture officer horticulture officer gazetted post ma'am je contractor department local ini ga si bu kai no base youth sing jina lupa lakh kun kontra ni pu yang kai pi bangam da ba khoi youth sing do lai su phanam hai ru su moi da skill lai ra su kai kanari ga aduna si gum bagi frustration je akhoi da hujik yam chaw na lai ri bani youth ki frustration ne all india gi national level la tawri ba frustration do adu sida manipur la lai ri bane ba ko adagi amana akhoi gi hujik come to the village volunteers ki la se mayam su mamang da mayam mamang na gre ba ko village volunteer re amuk so mu onjal laga state na mu phari ne government kari do bodagi thol kibano kamaina moi lakhibaro moi ji mathak gi tarak badina te dana mathawai ning launge ai gi village ai gi yum ai gi khun ai gi ima ipa ichil naw mayam se state police na dagi central security force na ngakpi se bi de dana nakan tongjan dana powerless state police oi gi dana lei bedagi sidi akhoi thok tadi aroi na thoga aduda khun nga khri ne ba aduna to maram oidana ne ma ngasi akhoi na sidai da pham wa ngam mi si sigi pot sigi leiram dra khoi si pham gi dra ha bani ta adu sigum ba mayam sigi su mamang da akhoi gi ai congress party gi state assembly da honorable MLA Kiranjit na propose tor kana mase kari gumba rehabilitation am tor kana akhoi gi village volunteers sing se absorb to ba ya ba bilam puthoga moi si state force da laibani khangde natraga state ki karinguma likhat si na propose to grabne private member kanam tabi gi de ba matam da adu sumain to dana akhoi gi youth sing gi frustration gi level se adu ke mate wang level ne sidai jida political party oigera CSO oigera individual oigera kana na thawa yaw dana tubina phamle ya gadra ba ai political party ni thole be issue ji politics sanghaning de na tubina phamle ragadi issue du success oigadra ba aduna politicalize to ba natraga politicize to ba haibu word se ai di masi tangai phadabane khale issue khudimak ai gi modi go se ai personal obi ai issue ma thoka da mado politicalize to godam ni politicize to godam ne se bet sense na ta ba adra politics na loina mamai thangda solution pur kane taunari myam ji chumi ko aduna akhoi gi civil society organization sing adagi any look myam jina akhoi di politics yaujaro akhoi issue di politics ki mi laga di moi di matai da phamalu changal kanu ne sum to budo aduna ngasi akhoi gi manipur gi phibam je pyam phatabe situation da lakhibne se ai personal opinion ne aduna akhoi kudimak politics yausal lakanda akhoi gi politics yaw bai di phiran paiba congress yaw adagi adu yaw haibu nati ko release lo haibu nati ko politics ki
value amu pusalakanda sidai punamak se last the solution je political solution da lakpanina adu sangne habinida adaida kainogi cockroach ki movement natraga satra mangi movement je congress sanga politicize tawre hai mina haida buji awi hujik bjp ki leader sing na ju khali wakhan do adu ne ba politicize tawre ma mang na ngang be response du politicize tawre na tra sidi tawgadam ne politics na thengna dar di kamai thengna ni every issue da movement mayam ma sorok da street tawre je lo shalak pa ultimately political platform ma de lo shandra aduna politics lo ni auction ma mathok tai adu ki responsibility do lower kanda congress party na si issue je da involve to chali ne ba auction li ne ba ar moi bu misguide to ge lana sin na ge khulai wi sin na ge parliament thugai ru ge ha ba natte ha ba adu ki motive tu puthoga public da wangang ta ga di madu as a leader madu yamna responsibility leita ba khang da bane na khoina lower kane ha bane da adu tawri ba pot to nan gi du so dum yeng biyo ba iseng seng na ha na ba da bazar manung ji da group am thoga re li chat pa ya ga tra permission na mathok ta tro yes natra sidin protest bu highway da natra ga bazar gi mafam de ta ya bro adu government amana madu dc na natra ga no na permit pi do natro akoi heta heng sin ge ne ya ga dra ba ai kangla wang da heng heta khoi mi kun guthra tor ga sidin protest to ge ya ga dra ba permit lo hairo idra government na cm yaw na to bu matam da sidin protest du kana gi karam dc na permission pi ge ba adu ga rally ma bazar mun da gi lai du na karam ba permission da no ba traffic gi ga no mam thuai gi to ado koi congress party hai de na ke du be hai du ba sach no moju kana ba issue do ga di hai na khal le ko adu ga la ga congress ba ban gi gate yo ga du da amu onjal laga mu lauk sel bu du da police le ri ba mayam security force na mi am da fu di ni adu da mi khana sai na tho ma ga mi namna ga sinar ma di kamai taw ni adu na law and order thugai ri bra law and order ngak pi ri bra hujik lei ba government je ha ba se si jo khoi na yeng ma sang ha ba ni da akhoi di yam sum haina ra di sum usala ne ba congress na sum tumil leiba ne ba si gi leba ki issue ji da manaru ba ya da ba timing moi ha bi da mangta mi na haina ri da phiran kan thana da na bihar ga toktra yam tokdro adu gi level da koi kumthara ga huji leiba issue ji da to ba pam da gi to ba ni adu ga niyom di am la le ba nungdang athing ma da su la ga ipg mai thajal ri ne congress office ma wanga adu kano ina photo ina loi thol ab ne me da adu sigumba pota petty politics ta orkana to bokana de adu shobudi akoi opposition ogera ruling ogera any political party ogera samjal lakanda issue je kamaina solve to sige manipur gi di phong phong saraga mangda issue me ama tar ga leiri heba mi me ama huji mangi ba halakta me am du kamain to khre adagi huji huji leiri ba sat pa yatri sina kamain to ba akoina sigumba ga sida khanaraga to da na as congress party na adu tawre congress party di bjp na muthak da unate ba bjp ju congress na muthak da unate ba miyam du na yarak tra ka na mato muchagi da ne habni home minister gi tham ki ba ma gi statement sita koina tongan ba parliament Thugainaba Hotnari hai ba se de reason me ama koina dissect to ga nei ne ba ya ba ko gi point me am ko yauri hai tare madam di kai no hai kan da ko gi hujiki hai di ba kanu si irang si haura ibisi maruina ko gi NEET ki exams da parikha sidai da koi gi question leak ko bedagi tha ki ba anjan jin tha ba satra mang punchi me ampi khamnan ki ba dagi hore haira kan da koi gi lada ki koi gi activist sonang wangchuk na akoi gi kuni chara hela matung da hore amadu parliament changsin na ba damak da by keeping aside the issue of NEET paper leaks na nakana thamakan da koi gi parliament Thugainaba gi masidai sida akoi gi instigate tawraga koi gi plan tawraga changsilak gi pot amod emphasis pi ra kan statement de yauri haibadi changsilak kan da masi parliament changsilak nabagi damakta adugi khongtang wena chara hela kan da si khongjang je hore edu 20 days rak matam da faraga hospital da thamki bedegi amuk haina khiba matam du lepna khiba haibadi parliament ki post se Thugainaba damakta lep khaba matam gi adugi mong haita adumaina amuk kaidana baina cockroach janata party si CJP se thogle hara ka da amuk parliament tam changsinara changkhila kana Thugainaba Hotnari puni hai bese pose gyam na khoi gi mayek senga palli hai tare aduna opposition ki political party sing ki loina mak yaushile haira kanda naha sing ki de chumna naha na ho ho banata bida akhu gi parliament Thugainaba damakta political gi oiba malhalla kanda manungdadi political go badugumba kano sing kina influence tawra kan naha sing gi season badugo cockroach janata party si obviously
sizinam na habe mong is the high political party opposition political party me amna for that reason koi parliament thugaina be damakta matam se as if pre plan dona sunang wangchu phagre after 20 days matam se kaidana bain makoi mung chong thorakan heuji hauban habe potuma lai aduga makhada me amam yauri aduga moi si kanana mapanegi akoi gi funding tawbune ka haiba khoi si dissect tawraga naina bita jar mathang mathang lawjege oza ni ken laksege oza kamain thami ni maroina akoi gi haiba posi nit nungi wari ka se akoi nakanam da laikre hai tare laikra kana akoi thawina parliament ki session se kaina na bai damakta mapung fanda na bai damakta plan oine gyat khraba kaya tawna akoi gi chara hen bai khongjang gi tari kun numi chara 20 days surak matam da pharaga thamki degi amuk kaidana bai matam chap chana cockroach janta party je chongthora kanda sidegi amuk haurakpane duda vote ka haudraba political parties mayam ne yaushila kanda hen masi se scarlet ta holapoi form se pal hai tare kamain thami ni sidi akoi gi ruling party gi opposition da tawraiba charge hai tare ko ngang sidi naturally tobom tui maram di moina issue ji divert tawna hona rak pa hai tare khoi di main issue ji da re focus tawri se aduga akoina khangmin na ba ya khangmin na gado pot si kai no da as a responsible political party hai tare ko congress party na natraga any other party political party amana laibak ki oba issue mu thola kanda laibak sida leiriba youth mayam ama student mayam am da effect taw ko matam da akoina madu political oiba oidaba na akoina nathai rag leibi ya de ba more akoigi ka hai tare akoigi am nuai bamna rahul gandhi na congress leader rahul gandhi ne hen youth ki issues in interest lawe sata singda aduna akoigi hadak laiba issues e hadak laiba issues ji phajana issues ji kari no ina udabagi ne ba asi akoigi state ki home minister na ki habi riba statement dai piri ba mayam to issues ji udaba ha tare issues ji na maram oidana laibak sida leiriba youth mayam ama student mayam ama ngasi bauda akoigi examination management phajana tawdaba not only need ko cbsc gi kari gi leiba mayam da su exam mayam phajana conduct tawdaba adu akoigi yam kanna thawai yaw na hona jariba mahiroi singse masigi future si uraktaba ha tare mismanagement of the whole examination system adagi education system adu ne belai se sigi issue ji da akoigi spontaneously movement ama lae ba handak se lai ji kaino da aina hajirak tuisi cockroach janta party sine ba cockroach janta party is a political party na te ba madi spontaneously magi ning ba kaire ba thamoi dagi tholak pa haitare na me am ji student jing ji gi thamoi dagi tholak pa ngai ta ba do adu akoigi online gi medium du tar kan madu loina mak manifesto ra kan da movement mo oi gi bane ba cockroach je movement mo re den hojik se aduna movement nang sagi tawbiriba mismanagement injustice leiriba mayam du gi against the sakala pot ne aduna aduda hojik se lai se hojik pibiriba statement du da hai si di gaino da magi naturally thokcharak pa amot pa adagi akoigi tawroi daba thabak mayam ama tawru du gi against the india gi youth sing hora kanda madubu political party amana instigate tawraga thohanabani parliament disturb tawnabani gaina haibesiti ko yamunna khandadabagi statement en laweba ko yam serious hoina kasu lawjade adu adum haiba ya ba wa khara haidaba ya dabadagi pangai haibani na adum lawba yai ko madu mayam na dum judgment dum pibigani hai tare adu hujik uba yari di kaino da congress party na yamna interest lawna masida sangi si kai gino da akogi youth sing gi future se sina manga targana priority hoina khoni lawbagi damakta ne aduna hadakiduna kitang ai kaino kitang tawjage ba ko manipur gi issue siga manipur le riba conflict sigda youth sing the effect tawri siga india gi oina national level da tawriba net ki oiro cbsc gi oiro examination system da kari da tawri siga issues loina relate to ba mayam di manipur is a part of india natra india gi youth mayam da effect tawr be satra mayam da effect tawr ko potu di manipur gi satra mayam da manipur gi youth mayam da effect tawtra tawi aduga moreover akoina mu uduisina kaino da manipur gi issue ma leibisina maram oidana manipur gi youth sing da henna atopa yamna serious obi issue mu suleiri akoigi naharon mayamna naharon idea akoigi youth sing na ngasi hana mahi masing tamamba thabak ngang ma gi suja na ba khosa na ba work culture ke loina thugaira ka ngasi di ka dorega imale ba ngak na bani na loina bang devote tawduna masagi life risk lawduna thol khrini dana adu huji phoba adugi leba ngak na bani haibagi wakhal lojina chura kanda akhoi han leremba normal gi
activity मैम से effect तो रहा बने अदुना अखोई की मणिपुर की youth सिंग की future जो at the same time effect तो है अदुना नेबा कांग्रेस पार्टी ने है न interest लोअर कांडा जुलाई 22 दा अखोई ना कांग्रेस ऑफिस तगी ना स्टेट की हेड और गवर्नर की ऑफिस ता सटलकांडा मयाम सटलकांडा मदुदा मेमोरेंडम में सबमिट तौरिदो मदु कनागुंबा पॉलिटिकलाइज तौबा नत्रगा पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट लावबु खुंबा कयमते लेते कांग्रेस की दी ओनली गवर्नमेंट की सिस्टम से तौरिबा पोसे सुमथोक्सी सेमदोक्सी अमोटपसी लौथोक्सी हाबगी पोर्टनेबा अदुना अदुगी मेमोरेंडम दुदा नमितुदा पॉइंट मरी खक मरुइना resignation of the education minister yaujare maram di education minister se moral responsibility abam daka oi heba moral responsibility lowra kanda mana resign tawraga masi amot pasi mayam di sumthokna bagi first step oi gedawne aduna adugi ama yaure adagi di hujuri chathari ba parliament session sida full discussion tawje habne ba examination irregularity leiri ba kholi ba mayam si full discussion tawraga khana je parliament is the highest statutory body natra सिदीज द डिबेट तौना खनदना तौगदबनी मसी तौसी हैबनेबा अदुगा छात्र सिंह द फारिबा खोलिबा ओट नैरिबा इवन छात्र तोखरो कांग्रेस की लीडर राहुल गांधी अमदी अतोप लीडर मयामसु या मेल ट्रीटमेंट तौरिनेबको अदुना मदुद लैरिबा पालिबा एफआईआर मयाम दु विथड्रॉ तौनबा डिमांड मरी दु यावसे अदुगा लास्टली सेफ मणिपुर एना मणिपुर न हुजिक लैरिबा कंडीशन से मसी मणिपुर सी अखोई सेफ ओइद्रबनिदना हुजिक से अदुना मणिपुर कन्ननम किदम तादुसु स्टेप से समाना ना रिलेटिवली लखोट भी होय ना डिमांड मरी सी फोटो जसे नो अदुदी कछु काइदे आइना थमजनिंग सिना कांग्रेस ना करिगी दमकता अदुदा इंटरेस्ट लौरगा कांग्रेस ऑफिस तगिना गवर्नर बबु सलिबनो हाबतो अदु इंपोर्टेंस ओइने पिजबनिदा अदु एट द सेम टाइम सीगी रिएक्शन नमने न थोलइतो लैरिबा गवर्नमेंट दुना इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड अदर रूलिंग एमएलएस मयाम तो कांदा मोइने तोबा प्रोटेस्ट तो मोइने तोबा सिट इन प्रोटेस्ट एंड रैली तो अदु करिगिनो हाबसे इंटरप्रेट तो ngамद्रे कनादा तौरिनो करी डिमांड नो करी हाइनो अदु अल्टीमेटली नुंदा ओरमदा आफ्टरनून दा अखोय मु खंगेबा कई रैली मा चलोरे हलकान कांग्रेस की ऑफिस की मपाजी यो मतमदा आई वीडियो दु उजबली को आई प्रेजेंट ओइदे अद कांग्रेस मुटलो मुडाबाद अदु लौसल लगा खनाबा मु हौनबा मु होनरुबदो अदुदा लैरिबा सिक्योरिटी फोर्स मयामदुना मी मतसु तनखाइदना फूदर खोदना तौते कनागुंबा सीएसओ अमना नत्रगा इंडिविजुअल सिंग करी सिंग ग्रुप सिंग मया पाइबिना चटपा पोट ओइरमगदी चटपा यारो एन तनखाइदुइने अदुगी मतांगदुदा अखोगी लोसु फजना लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी सिंग जो अप्लाई तौखिदबा मणिपुर से ख्वाइदगी सिगुंबा रैली नुनी थुगाइबद ममिंग चलिमिदना अदो मरमजु सुंचा सादबा रैली अमा कनागी अगेंस्ट चलिनो रूलिंग पार्टी नबु अखोइना मयामना रैली तौरिबा सिडन प्रोटेस्टर्स दी करिगुम पेंदबा खरगी स्टेट ना नत्रगा गवर्नमेंट जे तौबिरक्त्रे हैदना डिमांड तौबगी नेबा तौनरिसे अदु तौगदोबा थबक तौगदोबा स्टेट तुना इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर फम्मा कांदा प्रोटेस्ट तौरेबा प्रोटेस्ट तौबी रैली चलेबा अदु करिनो मरमजु खंगदे डिमांड जु खंगदे अदु अल्टीमेटली लास्ट के दोगेदा कांग्रेस ता कलकपगी नत्रगा कांग्रेस ता खनाबा होबगी रैली म ओइलेरमे अदुना मसिगुंबा पोचे हाइबो हाइनिंग दे हाइतारे यामना सुमाइना कानदब पोत इशू सागलकांदा डाइवर्जन नम पीननबा लेबाक्सिगी इशू मयाम प्लस हुजिक लाइब नेशनल इशू जिदा नहारोन मयाम म यूथ मयाम मना मसी फ्यूचर उद्रे खोत्रे लाउरैबा अदगी हुजिकी कॉकरोच की मूवमेंट अम लाइजे मसी लोइना डाइवर्ट तौरकांदा पुनमक कांग्रेस तामदी ओपोजिशन पार्टी जिंदा मराल सिजलगा ताइसलगा प्रजा मैम जिबु नमथाक तौबा यागद्रा हाइबगी अदुगम स्टेटमेंट ने होजि थोलैदो स्टेटमेंट से असिजु याम कंट्राडिक्टरी ओएबा आई सुम तम तम सुम नैनजबनी को नाक आई हाइजरकेबो को होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट द हाइजे सेफ मणिपुर हाइबु वाहिसि मा यानिंगदे हाइबनेबा सेफ मणिपुर ने दिल्ली द लाउरी कैगिनो यूथ में मिसलीड तो यूथ में मिसलीड तो इसनेबा अदुदी अखोइने इंटरप्रेट तौदोजे होम मिनिस्टर ना हाइजे मणिपुर इज ऑलरेडी सेफ हाइब्रा होजिस एट प्रेजेंट मणिपुर इज सेफ हाइबनेबा मा हाइजे अदुदी सेफ ओइरबनिना होम मिनिस्टर दा सुसापु सपिरो अद होम मिनिस्टर की यूम लेरि दुगी खितंग संजलगा लेरिबा सथरगा लेरिबा सिंगमा दु काखत पिरो सेफ ओइरगदी अदुना मणिपुर सेफ ओइदे हाइबसिदा एडमिट तौदे हाइबा अखोगी गवर्नमेंट अमदी होम मिनिस्टर ना एडमिट तौदेबा मणिपुर जे सेफ ओइ हैन हाइनिंगेबा ओनली कहीं दिल्ली तहानिंगदे दिल्ली मणिपुर से सेफ होइदे हाबसे मणिपुर से वारे मणिपुर सेफ होइदे तहानिंगदेबा मरमदि मोगी बॉस सिंग अदुना मोगी मथक्ता लेबा मोगी लीडर सिंग अदुना
फजदब इमेज तो मोइदा ताहनिंगदेबा अदुना मोइना खलीदुदि मोइ लीडर खकी मोइगी लीडर मोइगी पार्टी खक्तुगी इमेज फजनब खल्लेबा अखोइगी प्रजा मयाम वारिबा अखोइ मयाम वारिबा मोइ याउन वारिबा खोलि मयाम से करिते इफेक्ट तौदे हाबा नंबर 1 दा नंबर 2 दा अमग यावेबा हुजिगी स्टेटमेंट दुदा को ngarang pibado mapan da outsider na akhoi shape to bigedab nati ado akhoi manung da leiriba akhoi singak na shape to budani ama yawi ko paper da adu di Narendra Modi da mi cha da moi thajaba thamdre habane aini khangni se adu di akhoi gi issue ji kari no je phajana diagnose to bidre haba adu di phari ne Delhi da kam ta chatpi ranu sida loina mayam phaminaraga solution program to rasine adu ta adu ma haini ge adu na haibati contradictory oiba statement ani ahum bisalakanda praja jing ngawhole haba somda poche maman tangkhalakpagi adagi saisugi flight tong ka sanna lambi satpa yadabagi adagi human rights violation gi noti tawsalai ba kholeba mayam jing marakta statement am bisalakanda congress saina ba hodabada adagi migi satra gi movement jo youth mayam spontaneous movement do namda na ba honabada contradictory statement bisaleba manipur shape oi sini manipur gi home minister na haije aduga manipur je Delhi gi mathok tadre akhoi sida akhoi na dum kanjara dawni haireba adudi Delhi chapira no kedugdu no adudi Delhi na hair ke dubai tawriba okay sir do you want it next round thambire jana su Delhi na hair muji ke dubai tawni na thambire aduga pham ki ba akhoi gi chief minister ga yaung na akhoi gi pham dana photan taw ki myam su adagi adali dei tawena hair pani na haiba su makoi site gi dum phongdok ke su lai ni haitare aduna mayam sina dum hangna ki adu taragadi within fraction of second adagi bhaira de ke taw taragadi manipur gi su su Delhi na kano pi matam da aya pi matam ingat an pi matam within fraction of second da akhoi gi state government sina sop to ba adum ngambai mawong la haiba hum su dum hangki haitare aduna achobu hangam khak la en maram di solution purakna bai dam ta problem sida sop tong na bai akhoi gi honagadoriba positi makoina oibani dana aduga ngasai gi masina so ahan banate akoina system si semdor u hai bani akoi gi education union education minister akoi nu design to hai se NTA na lobo exam da this is not the first time mamang da akoi gi kano gi akoi gi mayamam laikre nit ki su laire aduga net ke du get ma chaw exam am to matam da koi leak oi ki paper question leak oi am scam am se am lai hai tar si mathanda suna te duna system du dik haroga semdora kana satra sing punchi kan si habegi pot la e aduna apolitical oi ba du ba khongjang ngeng lai re duga manung da koi political oi ba politicize to bagi wafam adu ma potuna tongana leiba lai ta ba du wafam tongan thamgra kan da sigi nit ki ona changsil leiba pot si da mayam puna maki koi gi satra sing gi youth sing future kan bagi tokhom pa du kuma tangai fada ba hai tare adu makhakte du mak oi ribine adu bu si pura contradiction oi pot am khakta justify to na ba accuse to ba hai tare koi gi home minister go from the memam thama isi politicize to bani magi marum da political ka hobot pot ka ho da position leader mayam am ka opposition gi parties mayam ko lai de mon instigate to bane ba form sine adai waza niken lak chen phi oza si wa form si ma su palle hai tare si ma tangai ko to jige hujik si Hauriba ihausi mapalom gi leibak singdagi funding tore I hebo form su thame adu masi mayek seng su khange bo form su thame aduna adu taragadi akoi manipur gi rang sida adum geopolitics ki form lai aduga akoi gi deep state ki form su ma adum panete complexities of the ngasagi issues happening in Manipur sigi matang na mayam palle aduna sigi matang som dagi meeting jaga yeng ki taragadi amo akoi gi ihausi yam phaja yamna akoi gi yam complex wena mo yeng pa yam be pot na ma akoi gi kano khak meeting am khak su home minister statement sida hai tare adna sigi post ta sengna Narendra Modi na paikhalai ba khongthang India se chokhatna phongdore by 2047 sida thambe meeting mayam se thugainaba hotnaba du mayam ama leidi makoi singkina funding tawraka changkhilakpa sida opposition gi parties mayam ji yausil le haira kanda masi honarakpani aduga kanana funding tawrakono halu se khangna ba hore e ba form su mayam palle hai tare swai sida ka de oja kayam lumna lawba ya situ dum panghai hai bani na lawba ya du ba kamai thambini nit ki lugraba nit ki exam da hajan question leak orakanda adugi against the satra singna youth singna tholai ba potubu foreign funding tawraga du movement du sagalakadra ne sibu taba ya ba oi gadra ba aina nei ning dai jati adugi ne ba kadai de nom hobam yauri ba anyhow BJP government na Narendra Modi government na tawba khudimakta masigi against the ngang ba khudimak se madu foreign funding tawraga mapandagi tawraga politicalize tawraga haibu wa se language se moina issue diagnose tawdabagi de ba se mani India da leriba issue se satra gi youth sing gi hujing leriba issue se fully khangdabagi state level da piri to
Ujik mamang tu habi grebe ko BJP ki secretary amna ngarang nahan 2 days back the pi giba statement to the higher it na moral responsibility hai ba gi meaning ji moi khang da toi ne ba train na accident or kan da railway minister duna train thobro ma resign to ri duty train accident or mi am se ka ma moral responsibility ma thau ta ba democracy sat pa lebak ta di ai khoi ji leader ni ko ai gi praja da soi se ai gi daita ni ai na kan gadam ni hai ba do adu ne ba moral responsibility na traga moral ground ne hai na ri se adu gi meaning du khang da toi ne ba adu di question link oi bu di mantri kamai yaw doi no minister na di karai de oi doi no mana madu gi whole department na traga madu gi whole system to di mani jengsan gadam ni mana soi bu de gi tawra ini hai ba se adu gi damakta mangon da responsibility sinai na tro madu gi thabak du tawna na ba gi head to responsibility do nasa education minister do the scenery ne ba mana pai ne ba du portfolio do adu da soirak ta ga di my moral responsibility do mangun da lei hai bani da adu ga same thing adu di Billy Joshi kind of replace to ji di gai bureaucrat am replace to ji di asoi ba di lei re hai bana tro adu ga mana politically tawraga di minister do na resign tawraga di moi image soni party ki hai ba gi damakta hujiki bureaucrat to taina ga bureaucrat to replace to thoi ne ba kitang theme ya gadra habi pone adudi sidi amna arrival logic ta ko aina nga sai ji duni issue diagnose to dabani foreign funding ge wa ma gi wa se da karim ta relate to de ai India Manipur gi mapan gi leadership na su kay hairam do mante koi Manipur pi ri statement sidi totally akoi gi ignorant oi ba adu ga pangai da hajel ga ya ba miyam ni ga na khan ba ko adu main to ba mali adu point da aina hujiki moi gi statement se Siga mari lain na Manipur gi youth sing da kari lairi ge se ai mate am tang sumpan ge huji youth sing je pura frustrated huji Manipur da kari gi noi da corruption gi level adu ka mate wang he huji recruitment to bomatam da akoi gi staff selection commission ha ga tra state gi lai khabani adagi UPSC MPSC lairi bani laina departmental law se departmental recruitment se still adum chathari ba departmental recruitment to basi kamai to ge mai magi concern minister amadi magi ruling party gi MLA mayam gi paisa saba yana ba gi room ma piri ne basi aduga most importantly ke doge the election maya da sigi election mamang da departmental kana si tawr ga thado ga da mayam je paisa khung ga toine post amagi lakh tara lakh kun lakh kunthra lakh yankhai lakh umfu loi lo nei sidi adu mayam do loksal lura ka da ngasai gi election mo da mi du phazal la ga thamaga deposit voter deposit worker or helakanda mayam de pesa khongolaga namdana akoi gi karai tare vote to mon phangna mi hona ba strategy mi yauri ba duna departmental inquiry departmental recruitment se huju sodum chathai sum ngangani sum tawgani ko adu masida achauba corruption gi achauba scam lei ha se adu si akoi gi the staff selection commission likat karabani moi da loin pesa lakanda ni om sumna post ma'am recruitment to boyai post achauba singi MPSC to boyai agriculture officer adagi assistant agriculture officer horticulture officer gazetted post में हमसे contractor department local ini के सी वो कहीं नो बस youth सिंह जिना लुपा लाख कुंथरा निपु yang कहीं पीबंगम दबा कोई youth सिंह दो लाइक लाइक सुपने हम हाई रसु मोइदा skill ले रसु कहीं काना रिका है अदन सी कुंबगी frustration से अकोई दा उजिक याम चाव ने ले रिबनी youth की frustration ने all India की national level ले तौरी बा frustration दो अदु सीधे मणिपुर ले रिबने है वो adagi amana khoi gi khuji come to the village volunteers ki last है mayam nasu mamang mayam mamang na gre ko village volunteer re amuk so mu onjal laga state na mu phari ne government kari do bodagi thol kibano kamaina moi la kibano moi ji mathak gi tarak badi na te dana ma thawai ning ning laung ge ai gi village ai gi yum ai gi khun ai gi ima ipa ichil na mayam se state police na adagi central security force na ngakpi se bida dana nakan tongjan dana powerless state police ogi dana leibidagi sidi akoi thok tadi aroi na thoga aduda khun ngakri ne ba aduna top maram oidana ne ngasi akoina sidai da pham wanga ngami si sigi post gi leiram dra koi si pham gi dra habani da adu sigum ba mayam sigi su mamang da akoi gi ai congress party gi state assembly da honorable MLA Kiranjina proposed or kind of machine. Kariguma rehabilitation or kind of village volunteers in there. Absorb to Bayaba Bilam Putuga. Moisi state force Labani Kande, Natraga state key. Kariguma Likatsi and a proposed to private member
kanam tabi ki deba matam da adu sumain tawdana akhoi gi youth singi frustration gi level se adu ke mate wang level ne sidai sida political party oigera CSO oigera individual oigera kana na thawa yaudana tubina phamle ya gadra ba ai political party ni thole be issue ji politics sanghaning de na tubina phamle raga di issue du success oigadra ba aduna politicalize to ba natraga politicize to ba haiba word se ai di masi tangai phadabane khale ba issue khudi makta ai gi moni ko se ai personal obi ai issue ma thoka da mado politicalize to godam ni politicize to godam ne ba se bet sense na ta ba atra politics na loina mamai thang da solution por kane taunari myam ji chumi ko aduna akhoi gi civil society organization sing adagi any look myam jina akhoi di politics yaujaro akhoi issue di politics ki mi laga di moi di matai da phamalu changal kanu ina sum to budo aduna ngasi akhoi gi manipur gi phibam je pyam phataba situation da lakhibne ai personal opinion ne aduna akhoi khudima politics yausal lakanda akhoi gi politics yaw di phiran paiba congress yaw adagi adu yaw aibu nati ko release lo aibu nati ko politics ki value mo pusala kanda sidai sidai punamak se last the solution je political solution da lak pani na adu sang ne habani da adai da kainogi cockroach ki movement natraga satra mangi movement je congress sang ga politicize tawri hai mina haida bu yawi hujik BJP ki leader sing na ju khali wakhan da adu ne ba politicize tawri ma mang na ngang be response du politicize tawri na tra sidi tawgodam ne politics na thengna dra di kamai thengna ni every issue da movement mayam ma sorok da street da tawri je lo shalak pa ultimately political platform ma da lo shandra aduna politics da loini auction ma mathok tai adu ki responsibility do lower kanda congress party na si issue je da involve to chali ne ba auction li ne ba ar moi bu misguide to ge lana sin na ge khulai oi sin na ge parliament thugai ru ge ha ba natte ha ba adu ki motive tu puthoga public da wangang ta ga di madu as a leader madu yamna responsibility laita ba khang da bane na khoina lower kane ha bane da adai tawri ba pot to nan gi du so dum yeng biyo ba iseng seng na haina ba da bazar manung ji da group am thoga rally chat pa ya ga dra permission na mathok ta tro yes natra sidin protest bu highway da natra ga bazar gi mafam de ta taw ya bro adu government amana madu DC na natra ga no na permit pi do natro akhoi heta heng sin ge ne ya ga dra ba ai kangla wang da heng heta khoi mi kun guthra tor ga sidin protest to ge ya ga dra ba permit lo hairo idra government na CM yaw na to bu matam da sidin protest di kana gi karam DC na permission pi ge ba adu ga rally ma bazar no da gi lai du na karam ba permission da no ba traffic ki ga no am thuai gi to adu khoi congress party hai de na ke du be hai du ba sa no moju kana ba issue do ga di hai na khal le ba ko adu ga la congress baban gi gate yor kan du da amu onjal laga mo lauk sel bu da police lai riba mayam security force na mi am da phudi ni adu da mi khana sai na tho maga mi namna ga sinar ma di kamai taw ni adu na law and order thugai ri bra law and order ngak pi ri bra hujik lai ba government je ha ba se si jo khoi na yeng ma sang ha ba ni da akhoi di yam sum hai na ra di sum usal ane ha ba congress na sum tumin lai ba ne ba si gi leba ki issue ji da manaru ba ya da ba timing moi ha ba gi da mangta okay mi na hai na ri da phiran kan thana da na bihar ga tawdra yam tawdro okay adu gi level da khoi kumthara ga hujik lai bi issue ji da tawba pam da gi tawbe wa ni adu ga niom di am la le ha ba nungdang athing ba su la ga EPG mai thajalari ne congress office ma anga adu kano ina photo ina loi tholap ne media da adu sigumba pota petty politics tar kana to kana de adu shobudi akoi opposition ogera ruling ogera any political party ogera samjal lakanda issue je kamaina solve to sige manipur gi di phong phong saraga mangda issue me ama tar ga leiri heba mi me ama hujik mangi ba halakta me am du kamain to khre adagi hujik hujik leiri ba sat pa yatri sina kamain to ba khoina sigumba ga sida khanna raga to da as congress party na adu tawre congress party di BJP na muthak ka dawna te ba BJP ju congress na muthak ka dawna te ba miyam du na yaraktar ka na mato muchagi ga dabne habni da okay sir okay thambire jana huje khoi gi youth sing kan ba youth ki future da priority pi ba adu da na masing wa posi khoi gi politics ha posi ma nakana tham khara kan da adu maina khoi gi masi taw da ba ya de haina khoi opposition ki side ki sudung ma yaushin ma potni ha potum laire aduga ai oza gi ta sendam lak chane oza akoi adu tar nga saki sep manipur gi matang se sida samai lak se ga si state hojik si sep manipur haire ba slogan tha ba sigi card chi tha di ba card si sigi slogan si
itself masimakna reflecting the present status of Manipur. Hauzik oidini adu Manipur se kadaboi tamda shape tawg mathau tari no kadai kadai shape tawgani lengdana leina bai tuma kai tawgani haise masi bu shape tawna bai damakta Manipur se kaidana leina bai damaktani lainga khida mayam sina pressure pi dana Manipur gi apunba saktam tham kangadamni Manipur shape tawgada mayam ma khoi laud bu joko lai hai tare aduna haidi ba post de slogan sigi mayam na pami bai slogan sigi kano seida masigi public ki concern hai tare sigi behind se kai lai hai basi leader singna khanbagi mahuta sibu yaning da bana taga criticize nataga sida comment pibagi pot ama samaina lakpa taragadi akhoi ji huji khiram sidai da akhoi gi leidiba responsible oiba accountable person singna kayamuk yamna akhoi gi kano oina hanjinna aduga yam lumna lauri bagi habigi posima wahang chaung lai maram di kain hai kan masi shape oi thoidokna masi sidai da kano tawdri yari habi wakhan du leita ragadi masi se karmaina shape tawsi gi habi pose khalibra khandra bantraga kayam how seriously kam concern tawri habi pose su lai hai tare mayam di huji demand kan tawri osa tentang seriousness asiga responsibility asiga na huji leriba ruling party se ruling government se sida sumle leite ha number 1 ai hajarake ba lengmai gi miyoi taruk phag rakanda madu yamna akhoi gi ning launa ko thadorak tabagi siramani ena khallaga thadorak tabagi yamna controversial oiba yam ning laung matam do Narendra Modi gi sahi trying to mapung pagi mabu praise the boyna na mamdop ta khoi gi MLA myam na jai ga kat leba ko social media da loi ubirangani mamdop ta ne jai ga kat laga na Narendra Modi ga Amit Shah ga gi praise to kan ko mkhoi je lai na la leba som dana le mai taru phagi bagi thadorak ta bagi ning laud na lei diba protest myam ma chathai gi matam du da na dress phaja ba yellow set ba angang ba set ba MLA myam je thola ga taw aduna di makoida leiba ki awa ana gi responsibility moida machet amata pakte ha moi gi kok sang de ba aduna akoina phanam ngang ju kadara ro ha responsibility yaw de seriousness leite ba aduna moina mu pa mi ji ke Narendra Modi na natraga Union Home Minister na harakane ba kari gi noi Delhi da sep Manipur na tharaga akoi di Manipur je problem amta leite na prithvi gi mafam pura ta onna honari ne kai do noi na sep Manipur tharaga Delhi da sida slogan la holijen hairam gane ba adu hairak paduna ne ba akoi home minister na amadi hujik leiba government sina sep Manipur hairing de ba adu tar de akoi ke do tare don sep Manipur ne lauta sep Manipur lau to la le haire ko don sep Manipur na thar ga yeng mutare na sima number 1 da aduni aina nga sai ji duni moi gi image se party na first priority ni akoi gi party gi leader na yar ga loire na khalle ba kai nu da mai masa gi opportunity phangna na ba ai di ai ngasi kari gumba congress hulang ngang ba natraga ai ngasi Modi thagalaga ngang ba Amit Shah thagalaga ngang ta ga di ai benefit khara phangani ha ba se khalle ba moina aduna masa gi personal benefit gi damak ta ne ba Modi je mabuk ni da di ne sumya yar moy ai sima de habi ge thagale ne me amangda kai gi no da madu moi gi personal benefit me ama leiba natraga moina huran ba phata ba thabak mayam se narubagi ED thajalakta na ba CBI thajalakta na ba moi jail jawda na ba ina ne press story ne ba aduna kasu saunga leite akhoi gi solution karam kanda purakata ge ha kanda hujik leiriba laingak se muthat khara kanda atop laingak anoba laingak ama Manipur nuksiba Manipur kan gadoba adungam gadoba laingak ama la kanda youth gi boiro nupi gi issue oiro every state gi issue khudi bakse tapna solve to no bagi lambi la kana ba hujik leiriba government se thajaba machet amata miyam na thambam thokte thamju thamdrabane aduna khoi ngai si kai no da khoina ultimately kai no election matam na change to bonatra di phagalam thubu ya de dana la ka do election da ano regime ma change to ba ma khoi gi yamna mathau tai ha ba se si tor ga ilo shala okay ja zagi ta sen do ja tin tak na